Thir tu te hin zavayin si baivek ule. Kan tun lai khovel kanen chuan sa khwana le rin na te zirti na shang te atle dul dula. He video yen lai reng po hianin chu zirtir na chak tak mai mitam takina anzui dul dul chu a omti ishenge bokang. Chumi atan chuan chak taka kan oma kan rin na a nge angayani. Achan chu he zirtir na hianin ring tu te na satakin min chimralin min meido nani. Abig takin he zirtir na laka hianin Christian te kan din ya kanin rin reng angayan ya chan chu he zirtir na hianin ring tu te Christian te hi aron be chat ani. One World Religion kan ti chuanin sakholian tak tak te kha infins khom tur ang ten kan ngaya ama ero chu chumi awang ringo chuanin tu na hian lo hlau thonga lo boya lo chi ai ngal mai tur kan nilau achan sula liswa Krista nge khan a hun le ni kan shat lo thu kha mathaya bungsom ni palia khan min lo shil ani heti hian in ziaka Nima sila chumini le a hun thu chu pa chau lo chuan tu man vana vantir ko te po in fa pa po in an chelo tin novadam lai ang buk kha mishing fa palo kal le na chu ni ang chung ni tuilen ma te chuan novalonga alu ni thlengin an ehin an bara nupui pasal anin nei chim tuya lo le ta an za lak bo vek ma lo chuan eng ma an chelova mishing fa palo kal le na chu tiang buk ani ang ti in kan Bible chuanin Antichrist lo lon tur tho le khovel pum puya sa khoshwai tu te le ram ro pui tak tak shwai tu te na anrin tur tho alo soilok to a ama awang chawin he khovela hian remna muanna intluk tlan na le hlimna te chu alo om theidon na ni ti in mitam tak chu a hne theidona chu chuan hun nun nung kan hnai to zia le li swa Krista local a hnai to zia aron tilang chang don hle bok lalpan kan mit meng tura minti na pakhat le chu he One World Religion le Antichrist si a inzom tla donani ti hi tin tun huna hianin hun nung shellok na thupuang tu tam tak chuan he Antichrist si he khovela hian kan zinga to ani ti nan lo soiboka chuti ania ama tuna alaron lan boxi lo chuan he khovel pakhat sa kho pakhat din na hi engtin nge a hlotlin theyang ti zo na inei mai thei chumia tan chuan ka unau du takte u he Antichrist tharau hi ama langlo ma sela atharawin na athokreng to achu chuan ring tu te na satakin abei to thungani Johanna pakhat na bungli chang hi le chang thuma chwa heti hian lo in ziaka Hemia hian pathian tharau chu in sia ang tharau engpo iswa Krista ti sa lo chang ti chen chu pathian lakami ani tharau engpo iswa chan lo chu pathian lakami ani love chu Krista do dal tu tharau local tour in sia takha ani e tuna po khovela om to rengani ti in lo ziaka Ole ka una du takte u he Antichrist tharau hianin ava be to rakha mut he temple hi ani kherlo ama ero chu ava be zo ka te chu ring tu tharau thiang himina a chen nun nei tu tele tharau thiang him chen na te kha an ni zo ka he Krista do dal tu tharau hian azirtir na te hi a ol sam in apoma nuam ma chumia wang tak chuan ring tu tam tak te hian an shat lo awangin chu pen bo na tharau zirtir diklo lama chuan an lo on riai chin ma se anin shemia lo chu engwange kan ti chuan he Krista do dal tu tharau hianin mi shang mimal tin te chu an ngai tuanan swang tuanan te chu pathian thu tak aya chung nung jok ni in ada santira Mimal tin te chu pathian thu kalpo ni se an nun dan kha an nuam ti zong le cha an ti zong anga ni chuan khatiang anga om tur khan azir tira mitam taka phei chuanin an mani du thlan na te kha chaberin asia tira an thu thluk na te an du thlan na an sem zong te kha Bible thun nen ni to lovin an thin lung du dan nangin akal tira chu ring tu ni si Christian sa khwa le kaushan tam taka hian chu tiang chuan runin kanom me kani Kaushan chen khata chuan zirtir tu te thushil tu tam tak tale pastor enge moza chuanin mani du dana nuna nuam ti zonga nun kha a chaberani thuan soya a chan chu tun hi khongai na hunani a kan ang khan pathianin min poma eng ang po khan omila chandam kan ni ti in khongai na hun kha an soidan kha an herdik lawani chu mai ba ka zirtina chalo le zwal chu heti hian an soi tu te mai po kha eng ang po in omma se an du dan danin omma se swala po tluma se pathianin an ni na ang angin ammangai ti in an zirtira an Bible chan chana po pathian chu mangai na nia tu te mai po hi kanom danang angin min mangai ani ti in an soya
Mase heng zirtir na te hi do tani achan chu heng zirtir na mishing zirtir na hian dal Isua Krista kan mamo na le kan swala wanga athisena tlan kan ni na kha a haider tirin a shat lo tir tlatani he Krista do dal tu tharawin adin sa khwana zirtir na diklau pali hantarlan kadua pakhatna chuan kongjong jong hian pathian ne na min shwai he zirtina tharin aron tuipui li aron lak vong mai pakhat chu engsa khwa po ni ila eng pathiam po bia ila atopa chuan kong pakhata kan luang za vekani tin an soya he thu hi ramhwai zirtirna ni in he thu hian kong le thu tak le nun na lali swa Krista konga kan kallo na tura min bum na ania ni tin mai hian satana hian zirtina diklo le philosophy diklo kai lek shang shang mangai na le inrem na kong ni omang takin mi te azirtira tin chung zong zong angkal na chuanin atopa chuang kong thu mun le top dan thu mun kan nei vek don ni tin mitam tak thluak asuk saka ma se ani na dik taka chuan kong dang reng reng chatuan nun na min thlen thei tur kong anom lo lali swa Krista chau lo chu kan Bible chuan heti hian lo soya pathian pakhat chawa oma pathian le mishing in kara palai pakhat chaw a omboka ama chu mishing ani Krista Isua mi zong zong tlan nana impe achu chu a hun tak zela sha tirin a om turani ti in dot pahni na chu pathian hian kan dila piang min ti hlotlin sak chen ole ka unaw du tak te u pathian hi genie ani lawa kan dila piang kan du apiang kan dila min ti hlotlin sakhi abalawani he antichrist tharau ero chuan mitam takte azirtir dan chuan kan thil ole kan du zonga piang kan thin lungin achak zonga piang chu pathian he na kan dilanga ti chuan ani chuan min lo chan sakin min lo ti hlotlin sakzel don ani Bible chuan Jeremiah zaka khanin thinlung hi thil zong zong ayabum mangber chelai let derani thua lo zaka chuwang chuan kan o zong te kan thinlung in adu zong apiang ta chu pathian hne na kan dila chanin lo omta selang chuan kan mahuna ta na kan ta na chat na tur kan lo dil ani zok reng thei chuwang chuan Jacob zaka chuan indil diksi lo ti na lo zaka achan chu keima ni nom sakna le hlimna tura kan dil na hi kan ta na chalo tur le kan ma khwa ta na ngong chetak ron thleng tur lo ni thei zok tlata sumia wang chuanin unaw du takte u pathian hianin afa te chu an thinlung du zong te an dil na te a chan sakin ati hlotlin chak china amma ero chu chan na ero chu an thil dil le pa du dan alo in an khan ani thung si kan mimal ham thatna tur ngor hian pathian hian kan dilna minti hlotlin sakhi abalo chuti ani lo chuan chapauna duamna cha indina kan tulu dona chu Bible in aten zong tak alo ni le ngala kan Bible chuan Johana pakhatna bunga chang som pali le som panga khan ti hian lo soya hei hi ama chunga kan hwaina chu ani engpo adu zong anga kan dil chuan anin min ngai thak sak chin hi ti chuan engpo kan dil piang min ngai thak sak ti kan sha chuan ane na kan thil dil chu kan hmuto ti kan sia ani dot pathumna pathianin mi zong zong angai dam ole adikalom ka unaw te u pathian hian afa te hi apmangai ema an swalte an shia chua an sima ahnen an lo hoi chuan angai dam nge chin chu Bible pon kan swalte sima thupa kan choi chuan kan swalte ngai dam tur le kan fello na zong zong tleng fai turin ama chu arin omin a felani alo ti a ama ero chu Krista do dal tu tharawina zirtin a peka chuan hetiang hi a omvelo mi in aswal na te kha asim shan pa angai lawa swal sim chulna an shelo bok chumi aya chuanin thil swalan ti kha tinon ma sela apoina omin an shelawani kan Bible chuan thufing te bungson hne pariata khan heri hian lo soya bo chhian na zep tu te chuan hmuingil lovanga zep lova imbuang hoisan tu te chuan zangai na an muang lalpa chi reng mi chu ani hlo e thinlung ti khau tu ero chu vandwai na atlulu tang ti in chu wang tak chuan he swai hianin ibeng bula aron shilruk chea hemi hi chu fative zok ro apoina omreng lo nangma chawin ni oma I khwa harani kha imal ngoi ani kha he kaushina hanin mangrei to lu tuka voi khat hetilaya va petek ve te chu apoina omreng lo tiaron thlem che ni chuan chung huna tak chuang ka unaw te u ilo dodala I hoisan angaya
chumi huna chuanin uluk le fing tak inra ring renga kan om angai thung ani Bible a hianin pathian hianin mi tu te ma hi an tluk theina tur bik emo he hi chu ka hla thlemang hi chu ka she thia mang ti hi a zirtir te le ring tu te reng renga kham pakhat ma an om lau dot palina pathian chu za hmangai na ni ti hi ni Bible chuan Johana pakhat na bungli changria ta khan pathian chu hmangai na ni atia hei tak hi ani setana hian manro a mana mi reng ina eng anga swalan tia an swal ngaya an swal non po pathianina vamhangai fan tura arin tir na chu helai chang lak koya wang han lom kan khovela hian tun a hian feminism te gender mi pa le meichia mani ni na sha shan theilo na boina te mi pai na a role a sha lo na boina te kongshang shanga Bible kal tata nun na tam ma tin no chi zorna nun da panga ya nei na te a chan chu he Bible chang pathian chu hmangai na ni ti kha an lak koi na wangin an du danin an nun pha ta ani hetilaya poita ber mai chu tu te mai po hian chung an nun dan te chu pathian hiam pom sak vek tura an nga ya ma se mak iti mai theibok mitam tak rongbol tu tile pastor te hiam pulpit tlanga chingin heng mi te hi anun chan ngam to zo kania ma se heng zirtir na le bum na phena hianin an shat mai ero chu pathian chu hmangai na ani a ma se pathian chu midik ani bok ti hi Bible apo kan pathian chu kanral mang pathiam phubala china ni a athiang lima adik ti hi a inziaka ammangai na hian swal apal zam lawa thu takle dikna akha na hianin thil thalo ti tu te le swal lam on tlat te chu shemlawin a chwa ngai lobok hemia wang tak hian ni la li swa Krista ha kan za tana crossa khen be a alo omni Bible chuanin amma chunga chuang kan za kholo na nga ani thu kha min shil si a chu wan chuang ka una du tak te ulali swa Krista thi sen tel lo chuan pa nen ingkung kai na kan nei theilawa chandam kan ni theilo chu mai ba ka kan swalte ngaidam ani theidon lo chu wang chuan heng zirtir na diklo le ril ru la peng theila ka hianin ka unaw te u keile nang chu ifim khurin ring regin I omang u pathian hi min mangai ama ero chu lali swa Kristai kan lalpa le chandam tua kan pom angai ani afa te chu min mangai vek chu wang chuan kan ri rusuk thek dan te kan ngai tua te a in herem dan te kan experience achang te kan thil lo sha to chin te po kan chuang tur ani lo kan in nga na lungphum tur chu pathian thu in enge asoi Bible in enge minzir tir ti hi ani mi experience achang te chuan ni e kan in zir thei te me umai ma se mi experience ringut kha Bible in a minzir tir dan alo ni lo chuan kong dik alo ni le si lawa abul bera chuan kan in nga na lungphum chu pathian thu in enge asoi ti hi lo ni mol ro se lalpan na thu mal som ro se amen